Ko te kaupapa nui o tēnei rā e toru o nā kaupapa. Tuatahi ko te whakatuwhera i te tipu na whare nei i a Tānenuiārangi. Tuarua ko te whakahoki katoa mai o nā uri whakaheke o te tipu na whare nei o Tānenuiārangi me nā uri pātata ki te poropiti o Maungapōhatu a rua kēnana hepetipa. Tuatoru, ko te whakahoki mai i nā taonga. Ko nā taonga a te korau nei a rua kēnana, he mea muru e te karauna i tōna whakaeketanga i a Maungapōhatu i te marama o Paina Whawha te tau ko tahi mano i warau te kaumao. Kua roa, tō mātou whare e moi ana no te ata nei tomo ki ai e o nauri. Kia rongo tō mātou tipuna i te mahana o te wairua, i te mahana o te ngākau, i te mahana o nā karakia me nā takutaku. Whakaoho i tōna wairua i tēnei ata. Kai te tino hari kua te nākau, kua whakahohia mai tana āhua, i roto i nā karakia i tēnei ata, i puta te kōrero i tētahi o nā pākeke, kua wetekina o nā maiwiwitana, kua matāra mai anō tana āhua, e tai ai e ia te titiro anō ki nā rautau kaimua, iaia. Maungapōhatu, whakatau, i oku maunga, i roto e ngā puhinui tonu. Aha kou e nei waiwai oku, he waiwai tapu, ko ne anō ngā waiwai oku tupuna. Ko te ara, i pau, i tako tupuna i a whetoi, kia hara mai ki roto o tuhoi. Ka pāti ihu, ki te tapu me te hau i Maungapōhatu, ka hoki ngā puhi atu. Ko taku tū mana ko, kia hoki mai anō nā whāna. Kia kotahi i ārāta i runa i te whanaunata. Kia kaua e wehe, enari whakakotahi. Kui rā taku tū mana ko, kia noho piri tonu ai te hāhi o te perehipitiri ana ki te hāhi o Iharai. Ki Maungapōhatu, ki te take o te mauna e tūne. Kei te mau, nā tāna tau Maungapōhatu ki a rātou na ture. Nei rei ki te nei koe horane i tūtū nei nā te papakaina i konei nā. I ngā tau mātu iau i konei rā, ka reipe nei rawa te he tū. Kei te ora me kira te papapaunamu o Maungapōhatu. Ko te moe ao pēa, kia maru, kia maru a Tānenuiārangi, ko hoki kato mai nā tāngata. Tā te mea, e te wā o te uruta, kua urua te tātou ki tērā wā iae, e whakapono nāu e kore mutu tērā mate. Kai runa ia kānoho i runga i a tātou moa ke tonu atu. Ko tā tātou titiro ki te hoki mai ki te wā kāinga, kai kone he oranga mō nā whānau, mō nā hapu, mō te iwi. Nō reira, kei te harikoa mō nā tamariki, o nā whakatipurana ka whai, nā te mea he whare tēnei hei whakaruruhau i a rātou, hei whakaruruhau i o rātou wawata tū manako, kia kā tonu nā ahi o tēnei kāinga, kia pūmau tonu nā uri, ki te tiaki, ki te manaaki, i nā taonga o tēnei kāinga. I think for the next generation coming home or coming forward, I think this is an opportunity for them it exposes the generation of today to the world of our ancestors. 100 years ago, those taonga were stolen from us in the invasion of Maungapōhatu. 105 years later, they've finally come home. And so I think this is an opportunity for us to explore
and expose ourselves to the world of our koroua, ruakenana, and the world that they lived in, te ao kōhatu, which is a totally different world to the world that we're living in now. So it's a big day for Maungapōhatu, for the makai moana, to have these taonga come back to the bosom of their whare tipuna, Tānenuiārangi, and to the whenua haumako of which they were taken from. Te